Papa Francisco wari umaze igihe arwaye yapfuye kuri uyu wa mbere ukuriye umunsi mukuru Kiliziya Gatolika yizirizaho izuka rya Yesu. Ikinyamakuru cy'Vatikani cyanditse kuri X yahoze ari Twitter ko Papa Francisco yapfuye kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata 2025 afite imyaka 88. Karidinali Kevin, umuyobozi mukuru ushinzwe imari ya Kiliziya, niwe wemeje urupfu rwa Papa Francisco kuri Kiliziya y'i Roma Casa Santa Marta. Yabwiye abakristo ati, bavandimwe n'agahinda kenshi ngomba kubabwira urupfu rwa Papa Francisco. Ku isaha ya saa 35 muri kino gitondo umushumba wa Rome Francisco yasubiye mu bwami bwa Data. Karidinali Kevin yavuze ko ubuzima bwe bwose rero yabugeneye gukorera Imana ndetse no gukorera Kiliziya iyayo. Yavuze ko Papa Francisco yigishije abantu kubaho bafite indangagaciro yo guhimbaza Imana kandi bafite ubudahemuka, umurava n'urukundo rutagira urubibi, by'umwihariko ku bakene n'abantu bahohoterwa ku isi. Karidinali Kevin yasabye ko roho ya Papa ya Francisco yakirwa mu bwami bw'Imana kubera ibyo bikorwa byiza byamuranze. Papa Francisco atabarutse nyuma y'amezi 2 avuye mu bitaro nyuma yo kumara igihe arwaye indwara zifitanye isano n'ubuhumekero. Yasaga n'uworohewe dore ko ku cyumweru cya Pasika tariki 20 Mata 2025 yari yatuye igitambo cya misa. Papa Francisco atabarutse ku myaka 88. Yakunze rero kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini cyane, ndetse mu myaka ye y'ubuto yigeze kurwara indi ndwara y'ubuhumekero izwi nka pneumonia nyuma y'igicerero cy'igihaha kimwe kiza gukatwa. Muri Werurwe muri 2013 nibwo Karidinali George Mario yatorewe kuyobora Kiliziya Gatolika yitwa Papa Francisco. Yasimbuye Papa Benedicto wari weguye ku nshingano ze tariki 28 Gashyantare muri 2013. Ubusanzwe yavukiye i Benoit Aires muri Argentine ku itariki 17 Ukuboza mu 1936. Yabaye Papa mu 2066 afata izina rya Francisco ariwe ubisabye kugira ngo hagaciro mutagatifu Francisco d'Azier. Icyo gihe yarabaye Papa wa mbere uturutse mu muryango w'abihaye Imana w'abayezuwiti, niwe Papa wa mbere wari ubayeho aturutse ku mugabane wa Amerika, ne Papa wa mbere utararerewe ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8 ubwo higeze kuba Papa Gregoire wa gatatu wakomokaga muri Syria. Mu gihe cye Papa Francisco yasuye umugabane wa Afrika, aho yageze muri Sudani y'Epfo ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingendo rero zari zigamije amahoro muri ibyo bihugu byayogojwe n'intambara.